Adi bengong hati kak. Apa kekenang sama-semangan? Nih, nak kopi ini gelas yang abang kopi. Tuh termos, ajak gelas saya pekak abang. Abang ya. Dong. De semanan saya nih Kak Jani bengelah kopi dong. Ane ngeranang tis. Oh, Men, apa tuh kak? Anu ngeranang tis? Anak zaman nih Jani, lenang can pipis anu ngeranang tis tak sengaja. ini dong. Oh, ini dong. Oven kae dong misi megamal barong. Oh, misi ben Bali Tulen. Oh, nih kopi nih anu orang kopi legenda Banyuatis itu. Nana kak Jani seduangnya gini kak. Ngiring semeton sarung sami, yeneng ngewedang, elingang kopi serbuk Banyuatis.